Tak pandai buat shark fin soup. Wah. Begini. Habiskan video ni. Okey, pertama sekali kita sediakan air panas. Kita cuci dulu dadanya. Sekejap saja guys. Lepas tu kita naikkan dulu. So kita standby chicken stock ataupun air putih. Kita masakkan ni dada ayam guys ya. Okey, kita jadikan itu base, sup punya base guys. Lepas tu biasa orang akan pakai dry scallop, tapi saya pakai ini, sotong kering. Okey, untuk jadikan dia punya stok guys. Lepas tu kita rene selama setengah jam. Selepas setengah jam guys, kita naikkan dulu isinya. Lepas tu kita carik-carikkan dia punya isi guys ya. Sekali dengan dia punya sotong kering tu guys, kita saringkan satu kali. Lepas tu kita carik-carikkan isi ayamnya guys ya, begini. Campur dengan sotong kering. Okey, dengan stok yang kita rebus ayam tadi, kita masukkan rasa sedikit, chicken powder. Lepas tu kita masukkan cendawan, lobak, sengkuang, telinga tikus, ayam yang sudah dicarik-carikkan. Kita masak biar dia mendidih selama 10 minit. Okey, selepas sengkuang dengan lobak dia lembut guys, kita last masukkan shark fin vegetarian. Ini tak payah masak terlampau lama sebab dia memang boleh makan sudah guys ya. Okey, kita panaskan balik biar dia mendidih. Okey, sementara tunggu dia mendidih, kita masukkan rasa sos tiram. Kita masuk. Okey, kicap cair, lepas tu kicap hitam. Kita letak sikit dulu. Nanti kalau tak cukup warna baru kita masukkan lagi. Selepas mendidih, kita tutupkan api dulu. Kita masukkan rasa lagi, ajinomoto, garam, chicken powder dan juga lada putih. Okey, bila rasa sudah sebati, kita kena pekatkan. Biar api kecil lah guys. Kita kacau. Kita siram tepung jagung ni. Okey, campur air. Kita kacau. Kita kacau sampai dia pekat guys ya. Okey guys, selepas dia pekat begini guys okey. Sup ni memang pekat guys. Baru merasa. Tutup api. Kita ambil 2 biji telur, kita masukkan dan kita kacau pelan-pelan. Nampak? Okey. Dia lebih kurang macam hot and sour soup lah. Alright. Okey guys, lepas tu kita naikkan. Subscribe belum follow sekarang. Go,